baby. Hello? Yes, baby, how are you? Hello? Yes, hello. How are you, baby? I'm not fine. Iwe, Mm. mwana bona n'abana tikwe. Nza kumukoletera gume nawe. N'ekyo kyakubihiisa. Nza kumukoletera Iwe, gume nawe. wabihirwe? Nzaragabuuje bonkunganya byawe. Mwana dear, konga n'ekyo kyakuleetiire kuba upset. Nza kumukoletera. Mwana, Nza iwe. kumukoletera gume nawe. Oramango nakyo kyakubihiize. How are you? I'm not fine. Huh? I'm not fine anymore. Hello. I'm not fine. Why? Why? Mami. Abasho mbonaboneza konka. Nko mwana, wansasira. Tinkabaasa. Haza nkunda ukagira ngo simagaruhanga kandi ibi byo uri kubirekodinga mbihora recording vyaki Ndi kubikodinga byinshi. ibi bintu bituragamba simu yawe arabirekodinga Why? turanyorezaga some discussion zitu uko tuziri Nashona nienda ubuni yetaga no kurekodinga. For what? iwe how was yesterday mwana sasire Tinkubaasa. kandi ugeraga ngo ushimira abo kubura ukatunga umushiyiza mbwenu wamwanga Shushaho kumbonaboneza. kandi yakutekatekire kuza mu irwariro kandi tuwashimira ibwabo mbona nakoze uri kwibintu ubutagize reke nagiye ngo ugirota cyekwe Ina magezi. mwana Nzakuletera umwana wawe gume nawe. konkiwe tari wawe ngambira kigaruke Ati wanje no wawe nyo abakazi bazaraga ninga abashana no barazara. to wiki No wawe. iwe tarimu iwe tarimu iwe tarimu ngambira Umushira no Ruganda tumwinika warangu no mukongo. yama no mwene ko azirwa abakongo Tumwinika wawe. konga sikani yuko banze kabera kubiha Bakambia. watorana n'izina mbona hato you have to change Nza kumweta ntaga. Yere konka mwana iwe Tikaye bakulimweta. Ndakulimweta kandi nza no kubagambira bambuza amazina gishe nza kugambira. Mwishi nintaho. Omwana atayinishe. ngoje Aha kadi noma waheza kuzarane bakubuza amazina go muzire bamuteka. Kadi yo kumanota ro mirara. Nza kutekaho ha. Yama mwana No, I'm just asking you tell me. Yamao bata. siyaza ko Ese era waho wazara. Tindagambira kashaka I'm asking you tell me. kagambira washaka No, ndiye ninkubuzi ngambira iwari onokorota. kakigumire ekyo Niyo notekaho. noteka wizi n'ibindi Eriyoha. n'ekiragiro Yeah, it is a must. It is a must no kuteka yisho omwana. That card na ajetaga neguma mpaka na yakura na ajetaga nemyamba. bagenzi Naza mukuletera gume nawe. iwe kandi ubu burahi Nuti kwegumira naboje banje. Boje bona nyondenda kubatankaye. Nyene bibanja byo kubaha. wetu mojo wawe Ni wanshasha. wanshasha nyina Iwe ni wanshasha. nakora ki Nzakuletera mojo wawe. kandi ndamanga bakunda abana Ebyo kumanonyiza nyo byantamira no kumva.
konka mwana izuba rimwe urabushemera irinde bubiyi Kandi uri kubireta bishobora nojya mutunkurisikinga nyo yaba tatakunsasiga nyo kalimba nengusasiga yaba tatakwenda kunsasiga aza mbwenu kuwangambire te ukwegurenda ombonabonese stress enyite kwashabira ngo wenda kuza mu irwariro nakora cyona tuwagireyo mwene nokaba anyitire nko mu muhanda ninga nafune any problem omuntu wo kubasa kunyamba no kuteresi mukanga kuzikwata ngo biro byo meeting kutandika sha mukaga zo mu mihango kwisa shahe 5 za nyekiro nakushabira nakusasi nzakushashura nakuretera umwana wawe ndakushashura aza murengo gorakunda vantu iyo mbwene byogamba to kumanza kumureta abona umuntu nje yo kumuteka mukando mwojo tamata no meshimureta kuzana konka no shana cyo cyakushamenye bona nabanye teke reka bana n'egicanga abwecho ahabwiwe kandi umwana wanje we yakora cyane n'umushango umwana wanje we yakora cyane n'umushango ino umushango nishe wagamba je n'umwana wawe bari wawe wakitereza wawe umwinika wawe ninde singwenda gukora byagumanonye igicera ngoki kuretera umwana wawe ukamutwara yamara wikemwe only ukanimureta kasitena oinenta no mano muhamate nanyu rubakoseje nawe kandi abakongwe nabo bakoseje nawe nomatu nyinshi akari n'ikiro cyo kubambwa kwa Yesu amushara abantu basa kubamba uruzaro rwawe kanidora bisho na Musa atana Yesu mwana nowe ya Mose bamukome anyochezo mwana kali ati maybe bintu byenda kukara ati na anyochezo mwana nkoha yotakaraga abashija bina bakazi babiri niwo kubanza irashangambe handebe nawe yenushi ewe baga babiri ora mprovokinga ngo kumwana yande mu mutware tinda mwahisha kaza kumureba kaza kumwakura mwisho ngarabuchimuremere ishakira kimuremere no nchashita kuremere mba mukwire akwakure we yaza garuko wanyene yaza wikemu none ishitari kumushanga harba akubari Bueno. How are you? Nyigire kwa nomo kunyigire. Aza mwana nonyega kubi. Ntera masimu tokwenda kukwata nati wotakwenda nuga kwata. Eza sho watire. Kuna nakutera umukasheshe wanu. Check your M10. Wanu simu zanjye. Check your M10 line ya WhatsApp. Joteri kubamba. Na ya charge. It's on. Hey. Okay. Nagisegumuka. Oringaya. Sata bari kushara miti. Chorondero mane kibanja cyo kumuteka munyotinye nawo kumuto. Nenki. Kanu unama manyo nonsense. Konka ko tari wenka. Kuba wenka what do you mean? Twaje ngo tubanze turuge mu ruforo maze tukasurviving. We shall survive tale chamane chiri wat. Amen. Amen. Kugamba. Sorting. Sorting. Otherwise, mbene kandi. Nyoshora mbere kinyo umwanje kundiyane ngukora kundenda kuzara. Umwana yaza takushangishe tayinishe. Bisho nakubuza tuwangaruka nza koranta. Arish. Bambuzi sho mwana nengambasha. Mwana.
no Kati kiteekateeka omwana. kandi ekyo nokiteekateeka I'm asking you oraza kukiteekateeka ngweki nanda kumugaba For convenience. Ai kandi waza kumubatiza Ama. Nguno wananka bachino nguno wananka. Ndiyo ninkubuuza waza kumubatiza nokorota. Yeah. No, mugabo afite correct. Temperance nakahizi nerindi. Iwe tariho ni mubatizo tariho? Ni mubatizo tariho? Kubatiza? Ngurimbaho? Yama. Tiwara mubatiza sho? Mweja no mubatiza just shonka basi. Ubwo turi ngahe? Muchachi barabatiriza ngahe? Yangahe? Ndamanya. Omwana wawe naguma atabatize? Nabatize bo. Aha, mwishati. Manye ibintu nobizanisa kuko ari ibintu ebikazira. Wabireba? Omwana atiba kumushereka. Nabanta. No, those are questions doesn't any nkubuza. Na yezi nkwebuza nkebuza niza koranda. Lero mwana yakura mbuze mami where is daddy? Kandi omujo nanaenda kumanya daddy ali enkai. Uramugambira ngo nsho mutone daddy wawe. Wanje? Hala? Bigumire. Konke wabireba? Yana hati wanotisa shi. Wanotisa shi. Ntika kubigamba. Nabigamba ryari. Kubigamba ho. Anyway. Kasita ni wabihura. Yeah. Nkawansa. Kandi wanje? Kandi ujire mbabazi na rukundo. Tinkwasa kusasira mpaka. Aziwe. Ujyaga umutima gw'imbabazi. Imbabazi nozigira batakuzikujeja. This call will be disconnected due to insufficient credit on your account. I'm Jacqueline Mbabazi, the provincial dean and my brother bishops, the clergy, and all of you brothers and sisters in Christ. Praise the Lord. Your Grace, thank you for inviting me to join in this wonderful celebration of our 60th year of celebration as a self-governed church. In the spirit of the East African revival, of which I'm a product, I have a confession. On Christmas Eve 1974, as a young man, I gave my life to the Lord Jesus Christ. And I still love the Lord because He has loved me, and I have loved to serve Him over the years. Sadly, I fell into sin of adultery, and I confessed to the Lord to forgive me, and I want the church to forgive me, my brother bishops, all our partners, brothers and sisters in the vineyard of the Lord, the entire church of Uganda, and all our partners all over the world, and the family of Reverend Christopher and his wife Judith, the two families, please forgive me. And I want to remain closer to Jesus, and I want to hide my life on the unshakable rock. Ninajificha kwenye mwamba usiotingizika. I want to continue on that solid rock. So, my life is focused on eternity because the worldly things will end,
that one day I will stand before the Lord to give accountability of what I did in this world. And that is more important for me than anything else. So I thank the Lord for loving me, and I will continue serving Him until He calls me home. Praise the Lord. Listen to the word of God. First John chapter 1 verse 10. When we say that we have no sin, we deceive ourselves. But when we confess our sins to Almighty God, He is just and faithful to forgive us all our iniquities. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit.